kata kali nak kalian kecing guna leadership. Balai bagi ialah maklawan jet ya leadership ialah jet dan itu distributorship. Ibala kanuan I so high for election. In I sans pa siajar, in I tiak, in I picnic, in I boss, in I nolong shadow. Tata kadai ka sistem kabangi tum tinong celah. Iya, bagaimana? Bagi follow itu dia hukum kita. Jika ni kata sibone, om tang ya kapate kecungan kecumpi. Dan mau pakai cingle kecungan kecumpi. Hai tu for election kelai nai sobana. Kadai kelai kapate ikut kecumpi. Hati sopo fokus dan pasal. Lalu ikut kecumpi kecungan kecumpi. Tioi bagi make pa isongship ke for election. Tira lama bisa suruh idiak dibuat. Atau ikut cuma dikimpun. Magi plan kene ke politik kami imei pagi hikai ini. Tegir ni habis kene ganti. Mancit kita nong yalam, nong susah, kita penyan. Kita pergi berjalan. Regong spi, bertambiang kapor, kabanang ni sepat, yang kredit menriu, kadang sanjur, ya kalau wae berjalan cumi. Ini ikai jadi kondisi komno tinang mencit kita tinang. Lada manga maki ini ikai dan mau bakal lawai cumi setang pada disan fokus pasnya tidak sangam. Jika nega day ke objektif sebat ke tim yang ke BCP bak kuat pada ikai yang hidup baik. Balada kuat kesinsian yang hadar ke bakun wan mati. Narendra Modi Honorable Prime Minister, uju hikai bah, uju keren bah, kuat keman kiba, mau kata cingkeren kawan do mesti uju wow, bagi kuat, bagai sensiar kadar kenong kawan kuat. Transparansi, kata transparansi kenuan lada manga mapi nyedangnya yang lain apa election banyak pan bisa, pan by skor pan by skor pun, pan by jensok, pan by hotis. Ini type corruption. Lada kalau musa nginam lah kanwan rakyat transparansi kewenangan. Di dalam jam siapa lagi berkuat tak try. Ada gila kuat tak try. Secerong berkuat. Kan otam. Ino yalam leadership di badan secerong kuat bagas siapa kada berkuat. Andai bagas sedang ni kata di dalam mengawat mapi musuhku. Mengawat mapi belong leader. Belong heading. Dan rak sekilang kesalahan kumno dan batai pada kumno begini. Kata dari kamera cumi diwek karuan dari kecil. Kuat mengkeli pi hatu pi kuat yang kumpulan. Menyon rak kebenang kau kayak dari development pi kuat yang. Nem kuat. Pi kuat ke development. Baru pi kuat ya kata keroi kepak di pasti. Pi kuat pakai yang nasi cumi ikan bet yang ada. Ikwa bagi nomor lah, kini dia nak dong sedong. Badio kita baru di dalam kami ya komen plan. Di dalam kami kita sincap plan. Di dalam kami ya transparansi government. Di dalam kami supaya kami support berkuat. Kata tadi secara kita dan kuat. Bagi development, bagi status industri nanti. Ini dari ketiak ini mana batai saham kata terkom mereka mencong ke BJP. Nama balese yang ini bon di bawah semai di bawah bantit suara cenderung cepat. Ini dan tangkat tak. Apa parti BJP? Hoi kila menawan bagade ke National Party, kene ke parti ke baru sepatam partai, kapisa apun, Henry suara impoi sekitar level, suara impoi sekitar scheme, suara impoi sekitar development, lembaga central government. Ini kan mengi komiti parti wakar country. Nah, bagi lap sedang mana persiang mana keren napa central government kiomba. Hai kingin ai. Iskim midon iskim rep ke bandros pak news pak kror bahajar kror lak kror midon dan ai. Hang cilami kelea. BJP dan parti wakar. Dai hawai sawe. Dai sawe tu bang lu mak kan sempat itu. Mo. Andai lada don binong trela chong. Ingin scam 100%
Karoy kapat sawan. Iskim jud kinongrep kin sawan. I-present sa batay kita gilti. Kumno pagidlo kita. Anday ka ba manta kalong ba? Habang i-blades hamal lang district Mindanao trade. Iburo mi balarin. Hindi pangibeng Henry Kalong na marupay.